I le soafo le tama, ma le alo, ma le anganga pa ia, amene. Ia whaatasi le alii ma o tau. I le soafo manu malo Yesu Keriso, whatulau le awhio le tātori i whaalo Yesu Keriso i le manu manu pa ia le nei. E o whaatu alofa ma whaatalo whaatu le pa ia manu manu foi o le tātou a inga. Mai se foi sa mo poto le wa tātou fisila whai i le nei au sa pa ia. Mai lau whaiwenga pa ia le atua, le pa ia le tuenga sa. Le o mautau whieri nei au au na whatau waa i tātou ngā renga whi whaatas. O le usinga lea o taulanga ma mori tarusanga, mori le atua whaatalo whaatu i ate o tau malaba. Mai se foi ma le pa ia ma maru o sa moa, o la le o atu ai se tala, ma se upo pātele. Whaatalo whaatu whaapatai le tau whaatasi mai. I le nei whasalunga, ala le Facebook, a mai se foi ala fu tātou ala ata fori YouTube o le maoto sa mobi inga le tua. O whea lava o tau papa o ema tu ala ala mai ai, whaapatai, le tau whaatasi i le nei i tū la. Ia, taritonu o sau whelele le manu mai utufiu ina ua manu le tau whaanu. Ao lo o malama foi le urungalu le tau pa ia ma manu. Sa ufitia le vaai e pei o le tala i le ato le tapu itea. Ai ua lalamo whaatasi e pei o le ingoa aipu ra inga sa tupua i le nei tae hao, i le nei aso sa fou. I ala lea i le tātou patuputinga, no singa le tātou whai tauranga, tātou whainga tauranga i le nei aso sa. A very special and warm welcome to any of our friends and family joining us in this live stream of the celebration of the Holy Eucharist in this 40th Sunday. We welcome you in the name of our Lord. Ia o tātou a inga, ia o tātou o tātou lava o tangata vai vai, te foi tātou se se ma adeu no tātou whai anu mo le atua, ma se foi tātou lava mawhitanga. Lea la tātou te manatu natu nei tātou lava ngasala, ina iau ngā tātou e whaama maru nei misterio pa ia. O te tau le tua, i ona na mana uma ma au tau usoe, o matuanga salalava i uma whauwhaunga, ma o upu i a mionga na uwhaia ma matawha ioina o le whaia. O ouang sala, o matuanga sala. O le mea leo teo le atu ia Maria pa ia, le tau paupea, le aua ngeru mara upa ia uma, ma o tau usoe, i o tau tarisia o le rii lo tātou atua. Ia lofa mai a tei tātou le atua leona mana uma wha maanganu mea tātou ang sala, e au ngā tātou i le ola e whaavavau. Amen. Christe
Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, oh God, Almighty Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sin of the world, have mercy on us. You take away the sin of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us, have mercy on us. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One. You are the Lord of the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, in the Holy Spirit, in the glory of God, the Father. Amen. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Ia tātou te talo, mo le whamangalonga e ala mai i le alofa tūnoa o Iesu Keriso. Le tamae ona riusitai o Iesu lo walo ma lau au auna, we whātuina e aise lalo langi ina pa u. Ia e whaasau loto mātou mai lang sala, mai au mai a mātou le fia le e tū mau o le whāwawau. La mātou lenga le nea la atu lo mātou ari o Iesu Keriso lo walo, ua soifu ia ma pule whaatasi ma oe ma le anganga pa ia, o le atua tō tasi mo le whaawawau lava. Amene. O le folfolanga ma le perfeto Esekieru. Esekieru no mtau koe lua, fola mai le whai koe lua, whangata mai i le whai koe lima. Esekieru no mtau koe lua, fola mai le whai koe lua, whangata mai i le whai koe lima. O le matua, o le ainga whau wale i la tau,
Lātou te le iloa sa iai perfeta ia te i lātou. Waulu mai foi le nganga I te tolu ia te hau. Ino o fetalai mai o ia ia te hau, o ia whātuina mai foi au I lunga I o vai. Ono o whālongo atua I lea I lea na fetalai mai ia te hau. O na fetalai mai lea o ia ia te hau, ia te li ie o le tangata. O te awina atu oe I le whanaunga Israeli. O le luu fau vale. O e o fau vale mai ia te hau. O I lātou a toa mo lātou tamā, o lātou solia hau tula fono, o mai I nei lava asu. O tangata mata le mamā ma le lotu maha, o te awina atu ai ia te oe I lātou. E te whai atu ia te I lātou, o whāpea o na whetalai mai ai le rii I le tua. O I lātou fōi, pe a lātou, pe lātou te whaalongo, pe le ai. A wā o le aina whauvale I lātou. Lātou te I noa sa I ai perfeta, ia te I lātou. O le upu a le rii, lea tuwae whaapitai. O le salamo whetali ai. O le tali. Wa ai hai o tātou matai le ri, sei alofa mai o ia ia te I tātou. Wa ai hai o tātou matai le ri, sei alofa mai o ia ia te I tātou. Wa pasanga o matai a te oe, o le afio I le langi, whauta whape o mātou au na tane. Wa vai atu le lima o lo matai, e mei o mātou le au na whawhine. Wa vai atu lima o lo na matai te maitai, e whape o tātou mātou vai ai le lilo tātou atua. Se ia lofa mai o ia ia te I tātou. Wa vai ai o tātou matai le ri, se ia lofa mai o ia ia te I tātou. Ia lofa mai le ri e, a lofa mai a te I mātou. Awawa matua inusia lava I mātou. Wa matua tutu mo mātou loto. I le tau e mumai, we whasiesia, ma le inu ino mai au le whamawarua. Wa vai ai o tātou matai le ri, se alofa mai o ia ia te I tātou. Wa vai ai o tātou matai le ri, se alofa mai o ia ia te I tātou. Our second reading is taken from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Corinthians chapter 12, verses 7 to 10. Second letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 12, verses 7 to 10. The theme of the reading, I will glory in my infirmities, so that the power of Christ may dwell in me.
In the view of the extraordinary nature of these revelations, to stop me from getting too proud, I was given a thorn in the flesh, an angel of Satan to beat me and stop me from getting too proud. About this thing I have pleaded with the Lord 3 times for it to leave me, but he has said, "My grace is enough for you. My power is at its best in weakness." So I shall be very happy to make my weaknesses my special boast, so that the power of Christ may stay over me, and that is why I am quite content with my weaknesses, and with insults, hardships, persecution. Alleluia, 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 alleluia. Ia whātasi le ari ma o tau. O le whorwholanga, mai le vangalia pa ia a sangato Mariko. Le aru ia vi ia oe. Mariko rom tau koe ono, whorwhola mai le whaipu mua whangata mai le whaipu ono. Mariko rom tau koe ono, whaipu mua whangata mai le whaipu ono. O le matua, e le aise perafeta e le mamadu, na o lona lava nuu e le mamadu ai. Ua tuua e ia lea mea o na mariu atu lea i lona lava nuu, ua muri atu foi o na soo ia te ia, ua o i le sāpati o na awa atu lea o ia i sunaku, e toa tele o e na whaalongo ai. Ua ofo i lātou ua whape atu. Mai whea na maua ai i le nei tangata ia mea. Sea fo i le nei poto o tuina atu ia te ia. Ina ua whaia e ona lava e ona lima vāvenga e whape nā o le tele. E leo le tufunga ea le nei le tamā, le tama o Maria, o lona usa fo i Iakopo, ma Iose, ma Iuta, ma Simona. E leo i nei fo i ea ia te i tātou o na tūwhāwhine. Ona lātou tausuai ai lea ia te ia. Aua whetarai atu Iesu ia te i lātou. E le aise perafeta i le mamadu, na o nao lona lava nuu, ma lona ainga, ma lona whale e le mamadu ai. Ona le mawhaia lea e ia o na whai o se whāwenga i lea lea. Na o nai tangata mamai e toi titi, wa ia whai e ai o na lima, ma wha maro no ina. Uofu foi o ia i o lātou le whātutua. O na whātāmino lea o ia i whāua ai ma hao au atu. O le tala le dei a le rii. Ia vi ia o e le rii o Iesu Kiriso.
makanga masang ya o le mo silfia mo tato atulu ya o le ro fe ngai pesu mato atulu ne Australia por este foi o New South Wales i tulafono ya o le ro tapu ni pe i fale tapua ya fie foi mamalu katoliko ma se foi se kalisi kristiano ya o me ya tato te talo pe ma tato sa ya o le fapai lava i le tomai foi ya le atua o tu i le tangata mo fai foi tato fai tato so tai mo fai foi tato mafuta o ma fai foi tato talo ala foi technology foi o tato fa ngaina ya tato ave na o me le ma bea nga ya wa foi tato mafutanga ma se foi tato fa soa le vai tau ya o se vai mal fia mo sa boa mo fai o na fa soa mo patala i mai o lato ma fau ma to fa ya ma se foi mai loto ya o se o tato culture folder ya tato te fa tai pe le tua ai tau lava o se fe au mai le tua ma lo fola mai se foi le nganga ma le tua le nei sa le tato ainga e tau na tato ma le tua o tato o perfetta o tato o perfetta ai perfetta a le tua o tato o le fonga tato o le faila hunga mo le tua e lo se tu finga fa pe tato tan fai e tau tua mangadui o le tu finga le fa perfetta por o for fola le ngata i la ngutu se tu lo a le for fola le ma le nganga ma le tato langa ya avea tato ma muri mau avea foi tato ma tangata fa marusi au tato foi tangata tato te fa asino ma fa sa foi ala le tato tu finga fa perfetta i le sakalameta de baptisonga o lo iai se vainga taua e fa manatu i lela fa pa ia le sakalameta de baptisonga ia le vai a mai se foi le sua upa ia a wa maia ona fa ta ele ya pe o tato le kalisia katoliko e fa ta ele le tamaititi i le vai a maia le tuna o mga fa ma o ia lang sala o fa u fale no ia ona fa u lo la ile o le usi taulanga o le lo fai le saulinga le baptisonga le sua upa ia le chrism po le sua o mea lofa e sa e lunga le ao po le ulu le tamaititi ina ia fae e ai le tofinga e tolu mo mua le tofinga fa atupu he will become a member of the royal majestic king family of God lona lua ya vea o ia o le osi taulanga la mautofi o ia ma matou ni tangata fa tauva mare ka le si a to le tofinga e o fu talo o mori talo sanga mo na ia lava ai mai se fo e mari lua le tua ia male tofinga no tolu o le fa perfecta ina lea o le o tadia le baptisonga ma fai ai le talo le fefe au o le tau o le prayer of the athatha po le talo o le afafata po le upu lea na vala au a Yesu i le noti e fafata i le talinga ina ia matala talinga ma le ngutu o le o tadia le baptisonga ia avea o ia ma tangata e fafata atu foi i la tou o lo fia maua le tala de dei a le tua. O le tofinga le nei au ni tātou te whātamala ai. O se tofinga tātou te mita ai, tātou te whāwhitai ai. O le tofinga foi, leo peo o toe wala au mo te whamanatu mai le tua, ia tātou, e te tau ni tātou tūnai, e whaatino tātou tofinga wha perfetta. I le tātou wholofola leo tātou whārongo i le perfetta. Lena tau fia le tua e sikieru. Tau fia le tua sikieru se vai tau whingatā po le nua le tua po le nua Israelu. Ua ta fea ese me lato ele. O nofo ise ele ese. Ai uiru lato whasalanga mai le tua aro tau mai lu po le whora mua o lo wha maa a peo lato loto. Ua avea lato matangata fau vale. Leo wha ingoina le tua ona lava tangata o tangata fau vale e le se fa fau vale fa le maro au le fau vale o le tangata fai mea rofo le tua o te te mangasala a ngai atu i le tua wae leo tau fai le tua fa au ngā le au auna o perfetta mai le taimu le whenga twai pa manatu i le tua ia lato
lo iai perfecta malatou. O lo iai le tua mo morina na feau fa manatu le tua la latu leanga. Lo fa atasi ma lo sila fia o mo le tua leanga sala tele o le nuu o Israel. Ili tatou folofolo no lua ma le tatou perfecta. Ili talitununga ile tradition ili fatutuanga ile kalesia mai na matanga o mga fai Yesu da wa apostolo mai na matanga o kalesia ma me alofa ma le pule ma le feau le mano le nganga pa ia le o mai ni temine le kalesia a matsa le temina wa apostolo a do fa perfecta mai Paulo ya tatou di le sa lo fa pe mai ai ui lava sa tau fai Paulo i fia mi mita ia na kalesia ma na me alofa le tua. Ale watoe fi faasoa mai Paulo i ona tinga i le luitau. Mea sa lo fe ngai ma ia i le tau fai e faasoa le perfecta ina lea o le tala nei tangata. E se le matongo fia le upo Paulo a vea fo mese tātou ai mo tātou o tātou vai vainga. Our disappointments, our challenges, our weaknesses is a way that we can again to prophesy, to come before the Lord and to act as a good and honest prophet of God. Our anxiety, kako kinga, makakuang sala, kako wawainga, o le tātou maalusi lea. Le maalusi lea wha lea tua, whai o tātou wha asoa, le perfecta lea o le moni o tātou ma lea tua. Lea watu e saunoa lava Yesu tātou evangelia, o ia o perfecta uma lava. O ia fu mai ai le tātou tu finga perfecta. Au le whamai le tātou evangelia de yaso. Whaanoa noa. Le vaai atu Yesu i lona lava a inga, ma lona lava nuu. O se nuu lea lo ia Yesu e loa lesi lesi. Ai ngata latu vaai e muta, latu i loa ma latu vaai a Yesu. Wale ati latu vaai o Yesu, le pa ia man mamalu o le alo le tua. O ia perfecta. And if he was amazed. He was amazed of his lack. Ile whaatua i titi o lona a inga a maise foi lona nu. Tatono se mitaulia ya Yesu wa ruinga upune Yesu perfecta le mamalu. O tātou lava e whaatasi le tu ma tātou mawhatanga ma le tu yaso uma ai ngalo ya tātou ma tātou tine tatono foi. Ile manuia. Ma le tōwha, ma le nau, le tua e taitaina tātou ia te ia au wāre manuia mō tātou malava. Tālo whaisa moa i le mero o e tātou ne vaitau. E o ke ku o ke aku ama ko popole fo iai te le fo temi i ro vaai e tātou foi o tau sila. I le tau whafonga. Mo nisi fo tātou ainga o tau ia e whaarano atua o tau fola foi i le perfecta ina lea fōna uhae temine i sa moa lava ia. O le tau whaaleanga, o le tau whaase, o le tau whamata, o le tau whaali, o le perfecta lea uhae mai le nevai tau o taltolu o silfia tātou o lana mafuanga. Ia ae hui lea, a vea la tātou perfecta vai la lea, ia vea o se whafonga, le wa lu'i mai tātou e sangata Paulo. Tau whai tātou te talo mo Samoa. Tātou tau whai pēr e whaonga tātou tu whinga, ma whatu whinga wha ausitaulanga, mani wha perfecta mo mori pēr tātou mana onga i lea tua a wā Samoa, mani manuia. Ta talo mo tātou taita. Ta talo whapito mo rātou o lo whaapito ngai, ma rātou lo whinau pēr. A wā, a vea rātou ma taita ingo Samoa. To tele o tātou o foi rau whailotu. O ai perfecta fauhia o le vai lea o le tau whareanga ma le tau whamata. Wa ngalo i rātou o le atua o sila foi ia oe. Mo tātou, o tātou le popole, o le tātou le whautauta, o tātou le whai e te foi. O ngalo i tātou tātou whinga pa ia. O le wha perfecta le folfola, ma wha soa, ma wha marusi au, ma taitonu i le tua. Awan i tātou a vema tātou tangata fōu vale. Pei lo o sauno mai ai Esekielu. Fōu vale le tua, tātou fōu vale fōi lea i tātou uso tangata. Ia tātou ainga, ia, ui lava o ngei vai tau whinga tāra tātou whengai ai,
tātou onu sai pea, tātou malanga pe ruma, alu man wha moe moe, tātou o whātasi, i le tātou nganga o le whiara whani. E se matongo fie, tātou tama whanau le mangu Samoa le asoa ngafi. Ia o fie o whaile mero le hashtag Unity ma le fua Samoa, o ngora lato presentations of jerseys, i le po e le whaidikaronga, whamai o le whiau o le lato mele na whai mōringa leo le tōninga o tātou tamata aro le mangu Samoa, was a symbol of unity. Ese matungo fio, whakakainga mā ngai rā rea kunga perfecta la ia, fi mau mie tātou te mini, ai lo se tau whamatau, le kau whareanga, ma tam whai whaavai lua ina, lotum piningalo pa ia o tangata Samoa, whapena fui, ma le lalulangi atoa. E tātou I ngai o mai o tātou whaalolongo upu whaperfeta a le atua mana lupu whorfola o le ala tātou te whamaulalo ma tātou whaafou le tātou whaatotua whaperfeta lumo le atua ma le ekaresia. O te whaatotua le atua e tō tasi o le tamā e ona le mārosi ma lava o le ena whaia le langi ma le lalolangi o mea uma uva aia ma mea o le uva aia. O te whātua le ria tō tasi o Jesu Kiriso, o le alo tō tasi lava o le atua. Ne ena whānau le tamā o le whaia se mea tasi. O le atua mai le atua o le malamalama mai le malamalama. O le atua moni mai le atua moni. Na whānau o le whaia. E winga tutuso ia mai le tamā, uia foi na whaia I mea umalava. O I tātou tangata maru tātou whārutanga, ngā whio ifo ia mai le langi, mo le anganga pa ina li tino tangata o ia le taupou Maria, Moa ve o ia matangata. O I tātou na whākulusi ngai o ia o puri Ponsio Pilato. Na mariu ai ma whare lau wasi. A o le asu tolu na toi tu ai o ia e pei o le tusi e tusi. Na whio ai o ia le langi ma loa whio I le au tamatau le tamā. O le atoe a whio mai o ia le mamadu e whamsino I e ola ma e woti. O lona mālo fo I le iso na ngāta anga. O te whātua tu le nganga pa ia le li. O le fo ia le ola. O le fio mai le tamā ma le ano, o le I fungia ma via whaatasi ma le tamā ma le ano. O le na whetalai mai ala mai perfecta. O te whātua tua le kāresia tasi, e pa ia e kātoliko ma apostoliko. O te tautino atu le papatisonga e tasi, mo le whamangarino ang sala. Ma o te whātaitari mo le toi tua e o e unauti, mo le olanga atari. Amen. Tātou I ngaira o te ia tātou I tātou talusanga lau tele. Ia maia I talusanga lau inatu. Ia I lawa noa la a talo pe o tau a tau mana onga tau tau loto. Sina teimi fide mu talo whalongongo ai. Ia e mo mori I lunga le tale li nei. Wa tātou whenga taulanga. Tātou talusia o tātou perfecta. Le tamapa ia o na uso big po. Le ito inga sa. Ia mai se foi o I susunga li whawhiangainga ma whaletua o lātou umalawa whai tofi li lotu. La au lofa voto o lātou foi perfecta whapaiaina I le atua. Ina ia mauai le olo whaavavau o le nu. O le tātou renga le I le ali. Le ali ie whaafunga mai. Mori pēr tātou tarusanga mori larolangi a toa. Maise le nei vai tau o le whaamai o whengai pēr tātou whengta I sā mo le whengtatu mafuta. Mo se foi lātou o awhia ni nei whamai, a me se o lātou o mādiu, mātulu, ma tangata o awhia ni whaingatā, ona le nei whamai oti. Tātou renga lea I le ali e whafunga mai. Le tātou a inga I tātou mori, tātou tarusanga, mō Samoa umalawa, Samoa atoa. Nei vai tau le tātou iai. Tā vea tātou ma perfecta, mai tātou taitai, ma se foi tātou taitou tasi. Tātou sa ili le maluia, mo le file mu, a mai se le tasi, me le whiaro whani o tātou atunu. Tātou renga le I e whaafong mai. Tātou nei la so wha iulai, a me se foi li se foi pa iman manu Samoa, o lo alalala I le atunu tere o Amerika, I manutua pere le atunu. I lātou waso o le tūtō tasi, le aso le saurutonga, I avea pēr le lātou, I lātou symbol. In God we trust. Ia vea pe Amerika ma tātou atunu uma.
ia whaavai pēr ma whātua ma taritonu i le tua. O tātou renga le i le i e whafu mai. Mō lātou o lo ngasi tātou a inga i Samoa tonu whare ngasi whea lava ni lalulangi ia lo lātou ma mia tātou talo ia vea ko tātou wha perfecta ia tātou wha mawhanwhana ia i le tei lātou ia mai se foi a li ma tamai tai fō mai o lātou tautua ia wātau singa o tātou a inga ma wōro whengai ngasi tino o tātou lenga lea i e whafu mai. Mō lātou o māliu, tātou mātua, usum tu whawhine ma whanau, o nganga i pura kātou rio, mā nganga umalava o manau mio tātou talo. Talo whapitoa mo nisi foi o lātou ele o talo ineiro o motusila mawhatanga na murimu le oti. Ia mamtua ele tina ia Loretta e noko rungia. Loa tausanga na whaiaonga i Samoa, me se foi le aonga i Sangata Maria, ia sa ve foi o ia ma tamai tai pule foi le Amo Academy, ma nisi foi aonga, ia ta mantua ele tinale nei, ia ma se foi o lato ainga, ia mo lo whengai ma whanuluanga, ia ma tātou malava, o lo tātou whengai le au pisa, tātou renga le i e whafu mai. Ia tātou ainga, tua tulewa nori nei, ia tātou te talo whaalongo wai, nisi lavo tātou mana onga tai tō tas, muli nei tauranga pa ia. Tātou tausanga umare nā, tātou talo whaalongo wai le ri, tātou renga le ri i e whaafonga mai. Ia tōro mātou tamau whaafonga i tausanga lau whanau, ia ia vea au umele mātou manoonga, nunga ne al tale, a wā lo mātou talo, ma wha moi i ate oi. Lo mātou renga ne arati ate oi, Jesu ke biso, lo mātou wadi i. Amen. Ia via le tule langi ma le lalolangi waro ngaro whamatu mauli ni a reto fu ngalwenga ma ngalwenga ni matangata la vele ma a reto ola mui mātou ia vi ia oi le tua e whaavavanga. Ia via le tule langi ma le lalolangi waro ngalo whamata mauli nei waina fu ngalwenga ma ngalwenga ni matangata la vele ma inumanga whareanganga mui mātou ia vi ia oi le tua e whaavavanga. Lord, wash off my sins and cleanse me of my iniquities. Amen. Usumatu whaafine ia tau talo ne tali le leia lau le tauranga ma lau tau le tua le tama e ona le mana uma. Le ia vele nei mōringa ni mamalu lo suafa e whaamamaina ai mātou, ma whaalata atu ai mātou i le ola e whaavavau, la mātou renga le nei ni suafa Jesu lo mātou wadi i. Amene. Ia whaatasi le li ma outou, inasi a ia outou loto, o mitamitanga o ia o mātou i le li. Ia tātou te whaafutai le li i lo tātou atua, e tonu mau o te tau lea. E tamai o lea tuaso e fua e whaavavau ma le mālosi malama, o se mitamitanga whaia e mu mātou i le whaafutai atu i ate oe. Ono le tele na walo wa lofa na e foina mai ai ya mātou lo walo, ya vea mo mātou tongi ola. We awina mai ya i pei o se tasi u fōringa ya mātou, e ui lava ina ya mamā ia me nang sala,
ina ia iloa ma alofa ai ia mātou whaapei, ona ia iloa ma alofa ia ke wiso. Wau me alofo le alofa tūnoa, na ia iloa ona o le lei usita, wa toe maua nei ona le usita i o lo walo ke wiso. Mātou te vivi yatu oi le ia whaatasi maua ngenu maraupa ia uma, i lātou pese whaitu mau o lo vi inga. Matuapu ia lava puna anga o ko ia uma i wina mailo wanganga whapai nei mea lofa. Ina ia vela ato me mātou le tino ma le totoro mātou ali o Yesu ke viso. Alu tuna atu i le ote o se ote nei talia lona lama madia na tango i la reta ma vatu ia ante oe le whaafatai. Na tofu i la reta ma vatu lona au soo ma le whaape atu. Na afe tango fia iai o tō uma maa ai i ai o lo tino le nei o la fo ina atu mo o tō. Ina wa mai le tama fatanga na tango e rei puna toi avato ia ia te oe le whaapatai ma le vi inga. Na tu atu rei puna na au so ma le whaape atu. Ina afe tango fia iai o tō uma ma whinu mai iai. O rei pune ne o le toto le whenga inga fō ma le whaamavang. O la whaamaningina i o tō ma tangata uma ina ia whaamangalo ina yang sala. I o tō whaile nei sauringa o le whaamanatunga o au. O le misterio o le whaatua tua. Le ali e mato te tau atu o mari. Mata utino atu Whamantunga non moriu mano to e tū mātou te pomori atu ia te oile ta mai, le nei a rito le ola ma le nei po le whaoratanga, mātou te whaftai atu ia te oe, ina we aru iei mātou e tutu i o luma ma au au nātu ia te oe. Pe so soani mai a mātou ma we mautu whaanga le tinu mo le toto ki viso, ina ia whātastasia mātou le mawhatanga e tasi le anganga pa ia. Le ali ia mana tūna we kāre sia le lalo langi atoa, ina mātou ola le ola whātasi ma whalani sisi lo mātou te māpa ia. Vincent Long, o mātou Big Boy nei Australia,
ala pati lui matailinga Peter Brown o mātou Big Paul mai Big Paul uma le toinga sa uma a mai se foi le mātou a ingo potu nei Ye manatua Loretta e noka ulungia ma Jennifer a yek lena e walauna mai nei o langa i le baptisonga na uti la ua whaatasi ma Keriso ye whapena foi na mautofi la ua i lona toitu Manatua mātua usu matu whaafine wa foi atu le lātou malo longa ma le whaamoemoe le toitu wae Ye talia lātou whaatasi ma tangata mali li uma le malamalama o lawa fio Alofa mai a te mātou, ina ia mātou a wai i le ora whaavavau ma Maria le tina tau pou le tua, Iosefa pa ia lana tane, whaatasi marawa apostolo marau pa iuma. Wena whaatinu ina no whingano tupuranga uma. Mātou te fia vivi whane ne whaatasi mai nātou i lawa fio, la laturo walo o Yesu Keristo. Ono ia fatas mai ana ia te ia, le tua le te mama manae, i le maftanga mareanga ngā pa ia, o le vinga manu ato wai lawa fio, i le whaavavau lava. Mautu yana ya o pa ia, o pa ia infat, pa marusia tātou e tatalo atu. Lo mātou te mai le langi, ia pa ia lo suafa. Yo mailo mālo, whai alo whiningaru la langi pen whai langi. E whai mai a te mātou le asu nei, a mātou mea ai e tatau mune asu. Ma wha māngano ia te mātou, ia mātou ang sala, le pei o i mātou foi o na mātou wha māngano ina atu. E wangaranga mai a te mātou, Ma wani te ina mātou ni whaasosonga ai lawe ai a mātou mai le reanga. Lawe ai mātou le rie ma mātou le atu mai reanga uma alofangia ma whai mai le while e mui o mātou wasu. Ma le psoswani mai no alofa muti vale. E sauloto tu mau ai mātou manang sala ma maru e me atu runga uma. A mātou whatatari ma wha moe manuia ma na fia mai no mātou whaola o Yesu Keriso. A wai ore mālo ma le mana ma le vi inga i ona pou nei e whaavavau lava. Lea li e Yesu Keriso na i whai atu i wa apostolo. O le whine mua te tu atu i ate o tau, o lo whine mua te fua i atu i ate o tau. Au nisi li sila mai a mātou ang sala i whātou o tūlau e kāre sia ma rofangia. Fua i ate i le whine mua ma le tase tu sai ma ro whine ngano. O le soi fu ma pude i le whaavavau lava. Amene. I tumau pi ate o tau, le whine mua Keriso. Ia le tātou i ngai, ia. Tātou te whiwhawhua i nei le whailonga o le while mua Keriso. Brothers and sisters, let us offer the sign of peace. Peace be with you all. While mua Keriso ia te utau malawa. E te mai mā moe le atua, e te abe seang salan lalulangi alofu mai a te mātou. E te mai mā moe le atua, e te abe seang salan lalulangi alofu mai a te mātou. Le te mai māmoe le atua te abe seang sala ni lalulangi, whai mai a te mātou lau whidemu. Ona wani mwhaimu tātou whaatasi i le tātou tauranga pa ia. Ia o lea loo tu mai le tala o lea papitoa le abanoa mai le tātou te mā pa ia, Pope Francisi i le tātou a inga pa ia. Ia o mo le kominiu manao. O le ala tātou te au pōwhera tu te alala iai nei teimi e whai alu te talo whaalolongo lava oe mare ainga. Ia ai alo ora au whai atu le sakrameta ni ate o tau.
Ia tātou te talo. Ie aua lava nei mātou whaare tonu e vivi i atu i ate oe, ono le atuanga le ola ma le whaaratanga we au mai a mātou i le nei tari suanga pa ia. Neri i e whamaluia mātou ahinga, le lavlangi atou ma Samoa i e mātou tarusanga, i ave mātou ma perfeta moni, perfeta le whamauni, le whare whani ma le file mu, a wāro fio, mai se foi o Samoa o mātou ahinga ma e karesia.
le mātou lenga le nei alatu ia o Yesu Keriso lo mātou alii. Amen. Whatulou le afiu tātou i whaaro Yesu Keriso le sakramenta pa ia i le malu nei a St. Paul the Apostle Parish, Wisdom Hills, i nei Parramatta Australia, ia e ngā fia whamarong whawhatai lava le tātou a inga, ia Samoa pa ia, turoto pa ia matoma manu, masifu le tātou mawhtanga pi masani ai nei tātou puleanga i nei Parramatta, le pa ia le au i tuenga sā, le masifu le au le sui, ia li i matamaitai no manu o Samoa, ia mo o tau malava i maunga tele maunga ite whaapitai le tātou whaatasi foi i le tātou tauranga pai misa ia mai se foi whaamalo le whaiva o tātou ainga sāreri i nei au sa i Samoa sifo masae ia o nei Australia i mali larulangi toa ia mo mai se foi whaapitai lava le tātou mawhtanga i nei Parramatta ia mo tulol whafunga Samoa ia ro whengai pēr le tātou Samoa to tasi vai aso ia ai longo pui ali pēr ia topa i mato malu pe a ia lasi suinga me o ai tātou i maspo ia paulea ia via le tua o tātou sango le mu ia malo whaftai lava le pa i lau ia mase foi o tau malava whaftai mo tu tangsanga ia ai whapto foi whamalo atu i Amerika Happy Independence Day 4th of July ia o kele yo kai kai Amerika la ko ranga ko ia o wharongo ore aku nue fifie pa fai preka mfanga pomu no ia o me ia whafkai Amerika le taula ngua foi o le tau mai lea le tau le sao tonga ia mai se foi le whatua tua pe ia tua ia ia sfalele ia o mako inge ia o se fai inga laka au le Parramatta iyo inga o kau kangaka kau le Parramatta Eos Prophet o kakate keu fa profeka e fa fai ngai langa walo angal karonga o ke fiva aya o kamanga sia sungi se o kalkalo se o el perfeka pepelo buare i langia ko ya ka kwai ngai manguia langa va mia sa please stay safe and God bless you all ya fatasi le ni mo to fa mia tu le tu ya tu to le ona mana umma le tama malealo ngang ko ia Patu yo tau marfia fia, ma le file mo ki biso, le atu wai whaafitai.